kena VTFM TikTok ke usasema chiko manendo nga vertu na platform ya scroll som sara na comment sira ngai pola mai kina na yada ni vanua iko saravio chiko mai kina gori wata ke na lima na yada mera na no mi chiko yani ena ser ni sambulo mina katala na mekana oni sema chiko na namuni radio ena kapi na kaniko na frequency ko na VTFM 92.2 FM. En VTFM dio sang vulkarua point di ruan FM dona tuku somi mai na the Fiji Law Reform Commission. Na the Fiji Law Reform Commission en nangaraba tuku dona public consultation mani katolu kene ka vitu ni singa ni vulo February na vulo mengo en kena sanga imendikebile so na Information Act 2018 na wale buturanga kira marama ni samburu bina kana sa suku chukuna takataka hena kabini ko pondo chukuna basi pondo chukuna mini bus na taxi sen na motokanga bakete uke me bale sen na lori da banga iko pondo chuku kina na kabini ko sa ngai lesu chuku ki bale ni sa mai da bana takataka hena ndo tala na singa ni ko na karua ni woti woti ni singa ni vulango January katolusang bulu tu ni singa ni ko mataka sa katolusang bulu kedua sa mati kina na bulu January singa wakarawai sa tambeti ni mata ni singa ni bula of February 2025.
Pinakaturanga kina marama na ngau na mai lenga kina na liu lebu ni mataserang na waikola kei tavua waise lebu ni wanga. Saka mai beso taki kina na ni matasere me sa na vo na ngau no waikola ni mata ni singa vo kei tavua. Ni tala na kei Katarina vo rusang vul miniti me lima na kaloka ni wote ngai vita tala na tutu ni bibole ngona ngai tomani ani na muni na numi e na sere na VTFM suru na mbelo. Ni sambulo binakatale na VTFM sulu ng belo. Na vito ko rin binakanay Total Fiji, Total Exilium New Formula. Ambulo binaka Farasikon Rabu. Kurmay Ratima. Binabali binasa masarchuk may pelo-pelo. May lautoka. Tali buchone. Ambulo binaka Ratu o Ben. Kapag mimibi mbuna. Dhaka homework chiko. Nangono ko binabali mbuna. Binabali binabuli. Yawane sakiasin raw mbula malaka. Kaya tiko na sa katara pa mga nanumichuk may kina na bubale na naya datini. Bubale na Roma. Bubale na Nabukitu, bubale na Karambakatini, e ndale na besi ngango e lami, o wane ngango naita. Mbula mena ka vini marama, mbula tai, kere chiko na serkatara vorto ngone lewa, e na Ves Hair Salon, e na Post Fiji Building, mai no sore. Mbula mena ka tinai ali gitaria, o nini mena ka chiko na beke mdo baka bubale, baka bito mani mai na tiku ngore mai kinoa, e na kabinangani ko John Ronro, Rome pula pinaka na ita ngonga nandono mai road mga namichunga ni kinoroto ngone vale o mili o pedi o mais o po ke ame pinaka vale bona ita ba no ni pinaka talchunga ni na ka pinaka ni kuwa vetina i ali kitaria pula pinaka na lot 19 Coca Place pula pinaka aliki amelia bata ke aplosa re rosa su kuma na buli na ngone roko vio ngalida o ban Rome pula malaka ngole sombu chunga na tobi on ni pinaka chunga ni lomani taxi na LT 7630 kapi pinaka ni kuwa bata na kena be Simeone Nawawa. Bula bina kango nangele vimbi saivo maira na bubale Wairua o Simi Junior baka mimbi be Paula Navukula na Natambua High School saba kautitione na baka nini binaka Luciana Randini Rambakoko. Ndom bula bina ka mai na Velu City mai tavua o Vatea o Diana o Karen o Manasa o Dave kei regest vina vale usara na sembu chuka mai na Velu City mai tavua na kapi binaka ni kona loma ni lori da banga iko monto chicken mbula binaka tau Andi mbula sapa mbula tu ni bike muni o Ilya Satonga ena kami ni konita kinen to maka chicken ngara binitabi
Ya benaka somebody take bubu ka tulolo men kono lo malangi. Nama kene nanto na udambi e na tau chuko na kabini ko sani ta kini nang kangaro ni tiko nan raiba ke baka toso nanto na panua na namu chuko na namu view baka sulu bina kata kata abi bina kata kisara me sa tatu ngai bale ta suka ni makora job sisili bakabi kendo na tano se da basa ada ke tu ngai bale uchinga omodi iso endo tatalei ta tu meravitu sa kervinga i gitu na tau ni uda ha baka mu kerenga na to matengo ngono ninra ki susu on ta to ba ngono uda ka ke musada ka tu ngai bale ngune ngona ka ke sa tu kota le ni la kona total na banua sande na sara narosindamu elingango oni au kere modhingo man nalingango ni usana sulebe iko narosindamu go sabo itini kanto na beniti melli mana kaloko ya woni bene no mena sere na VTFM sur nambelo bo bene bena chumo le bena veto kone bena ngane Total Fiji Total Exilium New Formula. Nama ka chiko ni woti ngai beda na itu kutu ni be bolengo na woti ni wasa ni nonda vena no mi. Nama ka talaga man na lima kina ono na tuma sere nan dingin da muni. Kipa kai kona suka mana VTFM Facebook na ono ko iko sa narede kina na sere lima. Era bagai tutu ena kabini ko mana namba lima me adava na tutu ni namba dua wata kena servo ena baga tangi takani ena kabinai. Pinakatomani ka ba kuriti ko naman ina numena sere bulo pinakamari da W Rosa udokdoko kere tiko na sere katarabong gore mengana numjuki na nabubala na Rosa udokdoko mai na koro mata dau mai teile buka baka bimbiti ko akena leo ni koro kete sara mai mata dau mai teile bu bulo pinaka bil yawa bulo pinaka na nukuto dia mai opalaw mengana numjuki ni kinna na kabini ko bil kumbu o Pux o tamai kini o Jack ke Poloto
mbula bina talanga Mike tumbuna bina wale bina sarasar chukuma Sisi Lolo sema chukuma na wale mbula le wesuba na CWM Hospital mbula bina ka Joseph Nambuda mbula bina ka kereti ko na sera kataraba magana numi chukuni kina na timini loma ni tomba na ngito chuko na Fiji Bita Sabu Sevens mana ngani laupak mbula bina ka meli na adhalebu bina wale bina samasar chukuma mai Brisbane mai Australia meli na adhalebu mbula bina ka Ronunia Litio Ethelen ke meli junior mbula bina ka chale na moro mbula bina ka ngonga na city lebu ngango suba wanu ni bina ka talchunga ne betani ala mabi mbula bina ka turanga tau wanu ni bina ka chuko mabi lilu ni matisera na rondo langi ke na uto solo sema chuko mane kabini ko tani ala mabi Lucy Taves mbula bina ka tabalengu wanu ni bina ka chuko nindo makaturang karabini tabi re sema chuko makama na muira ne nondo banua Lucy Taves mbula bina ni rabo ngango sambeto mainandi estanda ngunu mbula sia mai kereti ko na serangore mangana no chuko no tema o di o Josh o Una o Grace K Filo e na ondamu mai lambasa na bakon ni bina taltungan na kabina kaniko be Losena mbura bina kanaita seranga ngore magana no mjugani kina be na girls ni Vatum Balavu mai na bosa do or die Vatum Balavu na bosa bakon ni bina taltungan ni nambauti ni serua watake nungu karua sema sartu baka mai na matintule bo England na kabini ko re matakale le chumba kana bono manasa ni burubura e peli ngole kimbo mbula bina ka karua sabon ni bina katuan ni ndo makatunang karabini tabi manayasa ni furu-furu ngore. Bosota ke baka wara ni wili kana da muni na kabini ko ni sa message mai serengo sa nonda bata kete na kabini ko. VTFM Surnambelo ke Total Fiji. Bina kasada na bata leke nonda bina no mena sere. Bosota ni lagalaka, bosota lang ke baka wara ni wili kana damu. Sa lebu saranga na da sa nga sa wili kirawi na sere sa nga chungo sa nonda kete. Ena kabini ko bina wale bana sar chukuma ni kalongata ni ngai shata kana video